Reka mbahe ikaze mwese abari kuri stade Amahoro i Remera ndetse n'abicaye mu ngo zabo, reka turebere hamwe abakinnyi 11 ikipe y'u Rwanda igiye kumanura mu kibuga, ndetse turebere hamwe n'abakinnyi b'ikipe ya Risotto 11 kabisa, ndetse turebere hamwe ikipe yose muri rusange yagiye imanurwa mu kibuga, turebere hamwe imyaka bafite ndetse n'amazina yabo. Ku mwanya wa mbere rero mu kipe y'u Rwanda turahasanga uwo bita Ntwari Fiacre, uyu yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu ni 1998. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bita yambaye nimero 13 mwita Ombolenga Fitina, avuka tariki 20 z'ukwa gatanu 1996. Yambaye kabiri uyu rero bamwita niyo mugabo Claude, yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa munane mwaka 1997. Yambaye gatanu bamwita Mutsinzi Ange, yavutse mu tariki 15 z'ukwa 11 mwaka 1997. Yambaye nimero 17 mu mugongo bamwita Manzi Thierry, yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 1997. Yambaye nimero 12 mu mugongo bamwita Mugisha Gilbert, yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere 1994. Yambaye nimero 10 bamwita Zahabu Hakimu, uyu yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2005. Ndetse uyu yambaye 22 bamwita Kwizera George, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1995. uyu rero ninde uyu ni Muhire Keve, uyu ni rutahizamu kabisa, yambaye nimero zitagaragara neza kabisa. Uyu rero yavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1998. uyu yitwa Nshuti Innocent, yavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 1998 nawe. uyu yambaye 25 bamwita Vincent Maxime Nathan, yavutse ku itariki 17 z'ukwa 11 mwaka 2023. turasanga aho bita Ishimwe Pierre, yavutse ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. uyu rero 2022 kabisa 16 rero mu mugongo bamwita Raphael York, yavutse tariki 17 z'ukwa mbere 1999. mu mugongo yambaye 20 bamwita Niyigena Clement, yavutse 17 z'ukwa kabiri nawe mu mwaka 2001. yambaye mu mugongo nimero 7 Ruboneka Jean Bosco, yambaye rero yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere 1999. bamwita Juliette Samuel Marie de Leopold, yavutse uyu niwe wambaye nimero 8, yavutse ku itariki 19 z'ukwa gatanu mwaka 2021. turasanga Bitemana Ishimwe Jabiri, yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 1998. yambaye gatatu bamwita Umukiza Obedi, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1998. yambaye rero nimero 8 bamwita Rubanguka Steven, yavutse ku itariki 14 z'ukwa 10 1996. naho 14 bamwita Habimana Yves, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1995. nimero 9 rero bamwita Mugisha Didier, wavutse ku itariki 26 z'ukwa mbere 2001. 4 turasanga Iraguha Haji, wavutse ku itariki 18 z'ukwa karindwi rero mwaka 1998. umutoza rero bamwise Adel Al-Muhchel. katurebere hamwe abo Risotto rero yamanuye
Risotto rero nayo yamanuye kabisa, imanura aho bita Sekoana Moelane, yambaye nimero 18, 16, yavutse ku itariki 18 z'ukwa cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Bamwita Tabanga Jones Malane, yavutse rero ku itariki 10 z'ukwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Mwambaye gatatu mu mugongo bamwita Letabile Lasetu Stasa, yavutse kuri 22 z'ukwa 11 igihumbi kimwe magana cyenda cyenda kane. Yambaye kabiri mu mugongo bamwita Motolomelo Nkwanazi, yavutse ku itariki 5 z'ukwa 10 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Bamwita yambaye 20 mu mugongo kabisa bamwita Tabo Makele, yavutse ku itariki 17 z'ukwa 12 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu mugongo yambaye nimero 19 bamwita Lehlo Honole Matsau, yavutse ku itariki 6 z'ukwa gatatu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Mu mugongo yambaye 7 bamwita Holmpolo Kalake, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu mugongo yambaye nimero 4 bamwita Tsepo Joseph Toloane, yavutse rero ku itariki 15 z'ukwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda cyenda na karindwi. Lemohang Tinsa yavutse ku itariki 3 rero z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda cyenda na kabiri, yambaye 17 nimero 5 no mugongo bamwita Nsobalelo Belenga, yavutse ku itariki 30 z'ukwa cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ku mwanya wa 11 bamwita Neo Mokachane, yavutse muri 22 z'ukwa cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu. Abandi rero basigaye babasimbura harimo wambaye 23 mwita Tsakiso Joseph Chaba, yavuka ku itariki 27 z'ukwa 12 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Wambaye rimwe mu mugongo rero mwita Tebe Majoro, yavutse ku itariki 21 z'ukwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda cyenda n'umunane. Nimero 8 mu mugongo mwita Tabo Mikayehe Mansowere, yavutse ku itariki 23 z'ukwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Umugongo yambaye 9 bamwita Mokoteri Mohapi, yavutse ku itariki 21 z'ukwa kane 2000 byuzuye kabisa. Yambaye mu mugongo nimero 6 bamwita Lisema Richard Lebokolane, yavutse ku itariki 24 z'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana cyenda cyenda gatatu. Yambaye 10 mu mugongo bamwita Lehlo Honole Fontodane, yavutse ku itariki 23 z'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana cyenda cyenda na karindwi. Bamwita yambaye 15 Kelvin Kenkenso Sanders kabisa, yavutse ku itariki 6 z'ukwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Mu mugongo yambaye 12 bamwita Katleho Patrick Makatengo, yavutse ku itariki 20 z'ukwa cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunane. Mu mugongo yambaye 14 bamwita Tatolo Malakia Sefoli, yavutse 23 z'ukwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. 22 wambaye 22 bamwita Moholomi Macheta, yavutse 21 rero z'ukwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi 2020. Undi wambaye 13 mu mugongo bamwita Fusi Matibele, yavutse tariki 23 z'ukwa gatanu